balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje uhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama. Sikubingelele mbukelo wesiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wakangcobo sila eMgababa osukela namhlanje iTV enkulu imani yathengwa kodwa cha ayizobe ihlahle simila kahle emagcekeni akonjomane akomhlongo akobheb hleleke nodokotela omkhulu udokotela umkhulu Mhlongo osebenzela la endaweni yaseMgababa uthatheke umabona kuthi wathi awuzela ngenhloso yokuthi kusizakale wena njalo lapho ngasekhaya mhlawumbe segoli sempumalanga Free State Northwest kuphina kuphi nje la kufinyelela khona ke usiyaviva TV1 even overseas indoda engakusiza le utshenwe yimina izwa ngami ukufika kwamla ama client ayo aqala ngidonsela kuyo ukuthi no tshena le ndoda uthi sesithe thina singakhokha mawukuthi ayifuni yona ukukhokha ngoba sifuna ivele iphinde isiza abanye abantu lokho ke kumkhuhlane omuhle ongadinge melaphi ukuthi izwi nesandla senyanga sisabalaliswa abantu asebesizakele kuyona ngu-MC Pholobas mina mfana se-NTW no divorce women ngihleli nodokotela uMhlongo. Dr. Mhlongo siyakwamukela mkhulu. Sibingelele Pholoba, sibingelele ababukeli bonke endaweni ezahlukene siyabingelela kakhulu Mhlongo usengaphakathi kusiyaviva TV. Sijabula kakhulu ukuthi sikhulumisane nawe bukhoma namhlanje sike sihlale nje sinethezeke. Uthe ngenxa yomthamo wabantu kuyoba bukhulu ukuthi usukela uye studio zethu uzokhuluma nathi ngezinto ezithile zokwakha umphakathi nokubakhumbuza ukuthi ukhona wena njengomsizi. Kodwa wathi uzohlonipha amakhasimende akho acela ukuthi uvele. Wathi ke ake sisukele sizela. Ngakutshena ngathi kuyadura amasoza ngapha kunokuthi kuza wena wathi naye ngoba ngisebenza abantu benginikeza imali ngibanikeza umuthi bephile. Kulungile ngiyoninikeza imali yeni khululekana. Sesifikile ke sila manje. Tshena thina ulayini omngaka uwenza kanjani? Pholoba siyakwazi ukubasebenza abantu. Siyakwazi ukubasebenza abantu. Kusho ukuthi singamela ungadli pholoba masekusetshenzwa. Ngenxa ukuthi into esiyenzayo sibeka idingo zabantu phambili. Noma ungayinyanga kanjani ube nemoto ezu10 but mozokwazi ukubeka abantu basebenzayo phambili. Akukho lonke kufika khona. Sizwa iloko kwepholoba ukuthi sikhohlwe into zethu but sibeka abantu phambili. Wena unazi imoto? Zikhona Pholoba. Zikhona Pholoba. Nanku umuzi sihleli kuwona ukhona nawo Pholoba. Ngoba nayo imali edlozi Pholoba kufunakala yenza izinto ezingagcina ingabonwa abantu. Uyabona? Wangayi koqasha eThekwini. Asikwazi Pholoba, sikwazi Pholoba ukulapha abantu kumahamba nendlwane. Ufuna umuntu mewukuthi uxakile kusuke yena ezela. Ngenxa yokuthi naleyo nkolo le Pholoba ukuthi inyanga ayikwazi ukuyoma eBriya ime phakathi kwabantu. Kodwa abantu abafuna inyanga ibona abasuka endaweni zabo beze la Pholoba. Amathwasa ngaka manje umfonela umuntu kwakhe uthi wozothwasa noma bayakuboniswa kuye kwenzeke kanjani ukuze ukwazi ukuba ubaba esizweni esingaka esisegcekeni lakho? Pholoba abantu bala egcekeni balethwa idlozi Pholoba. Umuntu uyagula aze kucaca ukuthi uyaboniswa mhlamba agcine ebonisa umuzi walekhaya. Okwanyafone Pholoba mase siyamtshela ukuthi awusondele ngapha mase efikile kushiya ukuthi hayi inkinga yakho nabantu abadala kodwa aqala hlehlelwe Pholoba bhekelwe izinto zakhe ezizinkinga. Ngiqonda ukuthi Pholoba abanye bayaboniswa ebusuku abanye bayakhonjwa futhi kube khona ke abazothola sekubhulwa Pholoba sekuhlelwe phansi sebetshela ukuthi u1 no1 wakwenzeka ngosuku lokuthi kwakumhla kabani ikwakubantu abadala umuntu mase yasithatha ke leso sinqumo sokuthi agcine engenele abantu abadala kodwa mengena abanga namaphupho Pholoba eqaleni asikwazi ukuthi simfake entaseni funa kube khona into eyakuyaba khona aqale noma ekhona kuyena idlozi iqala. Uyahlola ekhaya uyahlola ocingweni kuyimalini ukuhlola ekhaya kuyimalini ukuhlolela ocingweni? Pholoba masihlola ekhaya kuba 250. Awu wazoshipha si cheap ngendlela emangalisayo Pholoba. Slip ngendlela emangalisayo mase ibheka ocingweni kuba u500 ocingweni. Okay, usithatha phi isikhathi noma uyimanager kanjani lento yeincingo ngapha abantu abasegcikeni njengoba kugcwala kangaka? Siba nesikhathi Pholoba sokuthi sifike sifusha abantu. Siphusha abantu basesiqedile uphusha abantu mhlambe ngo12 lese kufanele khona kubeka ngokuthi emsebenzini kuyoba ilunch mase ngiyaqala ke mina ngithi ukuphumula mase sibhekana nabasocingweni Pholoba iyona into esisiza kakhulu nanokuthi kwakhona legcekeni ngikhulisile Pholoba ngikwazi ukuthi ngaba namathwasa amaningi kangaka egcine nakekho umuntu ofana nami yabona kubalekile ukuthi abantu engiphila nabo nabantu engibasebenza nabantu engibancedayo abagcine bephumile abanye bazoba umfaniswane wami and then ngibanikele lidlozi engibanika bona bonke abantu uma etholele umuntu kufanele ukuthi uthole mina. Ihloko esikhuluma ngaso izizwe namabutho. Manje singene kukona ngifisa sithola ukuthi umuntu onenkinga yokuthi njalo emsebenzini kuba khona abantu abamxoshisayo uyamlekelela? Simlekelela kakhulu Pholoba. Simlekelela kakhulu. Itoho asebenze kodwa akawuqeda u3 months uyaxoshiswa noma induna imani bokumbona nje iminyanya.
pholoba noma singesingeneke kodwa sosikaza ngoba ethi isihloko sangelunye usuku ezinye inkinga ezishaya abantu amanzi amnyama pholoba inkinga ezishaya abantu nje amanzi amnyama pholoba omunye angathandwa abelungu uyele nale part inkinga kusuke kwamanzi amnyama ukuthi umuntu lo muntu usuke esetshenziswe noma kukhona ukhondolo lamanzi amnyama asuke ekhulela phezukwayo aqasheke impela kodwa engalasi kodwa ekugcineni akaqedi utshothi ngisho umakoti intombi enhle pholoba uzoyithola but kunakala mase kufanele kiwe emshadweni ziningi izinto pholoba eziqala kahle kodwa njalo isiphetho sabo singabi sihle pholoba kunomama owafunga bukhoma futhi after efungile impilo yami ayikaze yaphinde yafana sengikhathele lo mama ngoba imoto zami ziyafa imizi yami ifuna ukudliwa amabhenki since nje aqala futhi uze ngitshela ukuthi umuntu awuphethe unzima kakhulu ungakwazi ukushesha ungishanelelena naye ohlala nokhokho omkhulu bakhe cha pholoba singaba naye indlela yokuvikela pholoba ngenxa ukuthi asinasibulali thina la kwaMhlongo kuphela siyavikela pholoba hlezeke pholoba ngase kufike esigabeni sokuthi sesivike esikhatheleka sine sithatha inqumo ke pholoba kodwa noma singaqondile akuyonto esijabulela ukuyenza loyo kodwa nakhona pholoba kusikona ukuthi umuntu masimbulela siyambulala sitshela umuthi pholoba ukuthi makukhona umuntu omane exoshisa umuntu makukhona umuntu omane jaha lo muntu ngemithi akwenzeki into ebhedayo kuyena lento athi izokwenzeka lo iphenduka ubekuyena maselela ngamanqina kodwa kusiyonto esiyenzayo pholoba siyenza lonto masecaca ukuthi ngempela sesihlulekile sasesebenza sivikela ngoba nako ukuvika pholoba igcina ingenile induku oyiqaphela lonto ukuthi ungale kuvika kuphela awugcine nawe sowucupha manje ukuthi makukhona umuntu ongenza into embike akayibuyele kuyena emumva ilapho ke la sekuhamba khona umuntu emhlabeni ungeve kodwa kuyinhloso yethu pholoba ingakanani social distance between wena namaginza ungemphathi wawo kodwa ngempande yakho angifuni pholoba ngoba iyabophisa le kodwa ngiyabasiza abantu umsebenzi wami pholoba ukusiza abantu kodwa ngicela singagxili kakhulu ngenxa yokuthi abanye banemizitezi namhlanje ngibancuthu ngibasizile kulonto abazama ukuyenza noma ngingavumelekanga kodwa ke sizinalento ukuthi uright umuntu ozamayo pholoba kunomuntu ohleli ngoba ngikhuluma nalomuntu ohleli obuka la manje sibuka ku TV pholoba ongayindawo ayikho into ayenzayo akafuni ukufesa akafuni ukuza ezogezwa akafuni esiwasha akafuni lutho siyamthokozela pholoba umuntu ozamakho thina simlekelele kulokazamako nasiqhubeke siye phambili ubatshazwa kakhulu ngomuthi webhola yes abadlali noma usikhulu noma ucoach noma iteam yonke yini okwazi ukuyinakekela ngomuthi wakho pholoba umuthi wethu siya njoba ngikuchazile eqaleni ukuthi before umuntu simsize pholoba siqale sibuke na ukuthi ayikho into engasithiye endleleni yethu yabona yokuthi simthiye kodwa mesathola ukuthi ngeke athiye kulo ndlela sibe sesiyamsiza pholoba nezikhulu kweziyafika la ekhaya ubona abanye abantu noma singezikumantshini phela ama team pholoba ngoba kusikona ukuthi sithome ngabantu noma kusikona ukuthi siveze abantu esesibazisile but siyabasiza abantu nalabo ababhejayo bayasizakala la ekhaya abantu bathatha 3000 20 100,000 bahamba umbona umuntu kuba sohlangana naye eThekwini uyabona into ngifunde ngabantu wepholoba laba beyimali ababuyeli bazobonga pholoba kodwa kusikona ngoba phela suke singabakweleti lutho noma suke singa into enzela la umuntu ukuthi asizakale abuyele emuva kodwa siyabasiza abantu pholoba abahlukahlukene ngegaba ezahlukahlukene futhi wathwala nini wena oh pholoba abe kubalekela lo mbuzo pholoba abe kubalekela lo mbuzo lo kodwa ke ngamthwalisa umuntu ngamthwalisa pholoba umuntu makukhona umuntu ofuna usizo adlondlobale pholoba ngimnika into akayifunayo asibuye ke dokotela abantu abaningi sebekhathele igubhu manje bathi hawa sitshena ngesigubhu this and that kodwa mhlambe khona umuntu ozothi mayebone sakho bese usichaza wena uthi sihluke ngane bese akukhuthalela ukuthi akwazi ukusithola before singene ehlokweni sethu okay pholoba nasi isigubhu ngisiphethe pholoba awusibambe ngazo zombili nje dokotela besibone kahle nasi isigubhu ngisiphethe pholoba lesigubhu siyafana nezinye igubhu igama laso uzinto ziyenzeka kwaqala ke kwahluka pholoba mangisathe isigubhu ziyafana nezinye igubhu ezikhona emhlabeni iqala indaba ukushintsha mengathi uzinto ziyenzeka iqaleke sengiliqamba igama manje selinegama lazo esebenza ngawo ngamanye amazwi sekuqaphisele nawo sekhaya nawe pholoba ukuthi into ephakathi ayifani nento ekwezinye igubhu pholoba yes ayifani nento ekwezinye igubhu pholoba la kuthakiwe kwamisa kwenziwa yonke into njoba ngithi izinto ziyenzeka nje ngiqonda ukuthi yonke into umuntu inkinga ahlangene nayo noma yonke into eyinkinga abhekene nazo ayide inkinga emsebenzini yabona inkinga yemali ukuthi uyibambe imali ishabalale uyayizwa lonto inkinga yokuthi umshado wakho uyabhidlika inkinga yokuthi ibusiness lakho alihambi kahle inkinga yokuthi isitolo asambi kahle siyakhona ukuthi sikulekelele amasohla lapha sibonisane nje ukuthi singanceda kanjani siyakhona ukunceda ngelinye ilanga zinto ziyenzeka pholoba baphi inombolo zakho dokotela 078 078 11 11 710 710 63 asipinde pholoba 078 078 11 1
11 710 710 63 pholo 63 asiphinde le yenye pholo 083 083 406 406 86 58 58 083 083 406 406 86 58 58 ubusuku nemini pholo basiyatholakala lapho. Singena esihlokweni sethu sizoba mfishane ngoba okuningi kufanele nikufunde indumbeni odokotela ngeke bayikhipha zonke imfihlo kodwa kunabantu abahleli kanzima kanti kunezinto ezingabasiza abanye balinyazwa ngazo lezo zinto bafisa ukuthola ukuthi bengasizakala kanjani ukuthi zingabe yisababusa abanye zabaphakamisa zabakhuphula zabenzela izinto sizoqala sithola umehluko kodwa manje sithola umehluko into yokuqala nebalekile ukuthi sikwazi ukuyihlukanisa lezi zinto yini izizwe dokotela uMhlongo yini amabutho dokotela uMhlongo. Okay, masikhuluma ngezizwe. Sikhuluma ngezinto pholoba ezihlanganiswa negama lomuntu. Ngiyakuzwa. Izizwe azikwazi ukuphila zingaphilanga ngaphandle kokuthi khona umuntu ekuthiwa uSimangele wakabani. Ngamanye amazwi izizwe before isebenze zizolidinga igama lomuntu pholoba. Izizwe nalekhaya siyisebenzisa pholoba. Unazo sizayisebenzisa zikhona pholoba. Okay. Kekho izizwe zihlukene ngendlela ezisebenza ngazo pholoba. Yabona? Omunye umuntu singakwazi kumsebenze. Uyabona yazi pholoba izizwe ziyafana nedlozi. Ngenxa ukuthi umuntu angabhula aqeqebula umuntu ngezizwe pholoba. Utshothi akusilona idlozi kuphela izizwe. Labantu abangenalo idlozi pholoba sibalekelela ngani? Ngazi izizwe oze wena kuthi umprofiti ukwazi ukubiza igama lomuntu. Utshothi kanalo nje idlozi pholoba kuphela thina sike samconverta nje savusa izizwe phezukwakhe sabe sesiyamgcaba ngazo kuba ukuthi ezwe yonke into eyenzekayo emhlabeni kanti akusilona idlozi kuphela izizwe into enjalo ke pholoba. Hey zinamandla izizwe ezinamandla pholoba mawuyibuka ngazi uyijethi idlozi yabona kunakale mase uhlukanisa ke mase kufika umuntu onedlozi kucace ukuthi hayi cha ke bengingalona idlozi lela bekuyizizwe ngenxa ukuthi izizwe zifola ngaphansi kwedlozi mase khona umuntu onedlozi izizwe ziyafeyila pholoba sigobe sibheke phansi kodwa zona ziyadlubulundela kongenalutho ziyadlubulundela kongenalutho pholoba yes ziyadlubulundela kongenalutho ukuthi ziyazi ukuthi fanele ikhothame konedlozi ziyazi pholoba ukuthi fanele ikhothame umuntu onedlozi pholoba edlozi ungakwazi ukuphinde uyisebenzise nazo ukubooster ukuthi kugijime kakhulu ungakwazi pholoba kuhlukene igaba zabantu pholoba ngenxa ukuthi amadlozi asingenile pholoba kafani kukhona umuntu ukuthi angenwe idlozi pholoba kanti idlozi alikwazi ukwenza lento ekufanele liyenze pholoba laba abathwasayo sicina sibalekelelileke ngezizwe pholoba sesibanyusa ke sesibakhuphula ngoba kucaca ukuthi idlozi leli likuyena alifuni ukukhuluma ngenxa ukuthi mhlambe linye laboshwa kakhulu pholoba abazali bakhe abakhona ukuthi bamlekelele sicina sesiphakamisa ke pholoba kodwa kuyona into esijwayele ukuyenza pholoba siyenza mase sibhekile ngempela ukuthi sekuxakekiwa ayikho indlela esingenza ngayo pholoba ngenxa ukuthi umuntu enodlozi ngokomthetho kufanele ayimele pholoba kodwa mase sihlulekile lingafuni ukukhuluma idlozi sicina sesiyifaka izizwe pholoba ngenxa ukuthi phela egcineni ufuna kwazi ukwenzeka izinto pholoba yini amabutho hayi ke amabutho pholoba amabutho ke pholoba yilento esithi masibethela ngayo makukhona umuntu ozoganga ekhaya ebona ngathi khona umuntu omile emakhoneni amabutho ke igama lalona ngizovela abanye bethi hayi emotweni yalo baba kunomuntu ohlala khona amabutho pholoba wokwazi ukuthi kufana nokuthi pholoba amabutho kuvusa umuntu ongasekho pholoba kuba uyena oyogada masikhuluma ngokuthi unesitolo uyantshontshelwa ufuna sikufakele amabutho thina silanda umuntu ongasekho pholoba sambe siyomfaka lapha esitolo kuba uyena ozogada pholoba mazontshotshe igebeku zibona umuntu emile pholoba zibaleke khona kanjalo naseyimotweni ke sibethela ngalo noma singafuna ukuthwasisa pholoba sofuna ungithwasisisa abantu manje angiqondile ukuthi sithwasise but pholoba amabutho into esikwazi ukusebenza ngayo futhi ekwazi ukuvikela pholoba yeah asiqondile ukuthwasisa kodwa wena songifaka kulomkhakha ekuthenini zonke izinto ezenzekayo makuthiwa nje khona into yamabutho kubethelwe ngamabutho emzini kabani angingeni ngisho isigebengu pholoba ngisho iphara alifuna ukudlalela khona nami ngo12 ungekho umuntu kodwa iphara livuliwe igate alikwazi ukungena ngoba kusuke kubethelwe ngani pholoba amabutho lawo lisixolele nedlozi dokotela kodwa nanoma ngabe yipi egwansile kuhle ukuyisenga ngoba usokwazi ukuthi kuzodla abaningi esanye yes pholoba cha ngifuna ukuthi dokotela siselapha sibuka ukuthi ke yini lezi zinto ziyakwazi ukucomparisheka ukuthi lokhu is better than lokhu is better than lokhu uyakwazi ukuqhudelanisa phakathi kwamabutho nezizwe ukuthi yini ubest ngempela ungqo uthi yabona ke le inamandla ngaphezulu kwale hayi pholoba amabutho anamandla kakhulu pholoba
anamandla kakhulu ngoba uyakwazi emabuthweni uyakwazi ukuvusa umuntu ongasekho wakwesinye isibongo pholoba uyakwazi ukuvusa umuntu wakwesinye isibongo pholoba uyakwazi ukuvusa umuntu wakini la ezizweni izizwe zizodwa movusa izizwe nje zamadoda uvusa izizwe zamadoda movusa abantu besifazane uvusa abantu besifazane ayikho lento ukuthi pholoba mangabe ziphelelwa amandla lezi kufike kuthi yabona lana nje pholoba la uvusa abantu abangasekho abahlukahlukene and then amabutho futhi uyakwazi ukwahlangana thothi amadoda awu5 ipholoba makuthuthumele yona yola leyo mbi pholoba ngeke angayiwini leyo mbi kodwa ema ezizweni nje izizwe ziba zinye pholoba number 2 into engayithandi ngezizwe pholoba mangabe umuntu ethola usalilathi umuntu ephethwe izizwe pholoba amphuzisa kwamfaka emakhaleni usalilathi izizwe ziyaphuma ibaleke kanti amabutho methubethele ngawe ekhaya wagada isitolo ngawe wagada ibusiness ayike into ebalekisa pholoba ngisho ukuthi inyanga ingafika nekhonkwane enjani ngeke ayendawo pholoba amabutho ayozakhishwe ulo umuntu ngiyobethela ngosalilathi manje yes pholoba ndoda selavo maningi osifundisa kona lesikubona ukuthi kubaluleke endlela eyisimanga nisenibonile ukuthi mawusonto ezayona usukhathazo lo ngathi uprofita too much every day yes fika ne-sunlight wena uyixukuza njenge stay stuff lapha masuyithi phafuka iphunga hawu uzophuma ibaleke sisiphula Dodo lomkhulu I understand ukuthi kule game enikuyona abanye abafana nawo abasuke beze ngokufundisa abantu nokutshena abantu ukuthi noba khona eMgababa kodwa live kuyangeni sekwahlupha ukuthi kuhlale kuqhudelwana singezwe kusasa kukhona udaya yikho leyo nto ufika nayo sunlight mina ungifaka ngelinye ilanga nje ungadina masikubiza sidaya ke sihlale nawe phansi sihlale nenyanga nihlaziye nanoma ngabe yini even yona ingekho kwi competition but mahlabela phambili ake singene entweni ethandwa abantu ngawo nanokuthi mhlambe ngiyazi ukuthi ama prize awashe edlangalaleni kodwa makuvuma usho dokotela bengizobuza ukuthi ikhuphu zakho iqala kumalini just ukuthi umuntu ebe ne clue ngibuze ngoba abantu fanele bekwazi ukuthi engezeni ukuthi kuzodlalwa kanti akudlalwa noma ephathi imali engangobaba ecishe banjwe wabanje inkunzi la endleleni kanti beyikhona indlela ukuthi engakwazi ukutransfer noma beningayixoxa sefikile nanokuthi isikhubu sakho siyafana yini nalezi ezinye izimane nje ufike namhlanje unqonqo usithathe namhlanje ubuhamba uchitheke noma zikhona enjalo ikhona futhi nezinye ekufanele uhlale period of mhlambe 3 days or 2 days ngoba abanye babantu bathe wamana wanginikeza nje akuphelanga 5 minutes wanginikeza isikhubu ngahamba asisebenzi so ngiyafisa ukuthi sikhanyiseleke kuloko before sifike kule ngifuna ukubuza kakhulu kuyona ethandwa abantu yes sisezizweni nasemabuthweni kodwa kunento engizonibuzela yona right now abantu abaningi banayo la egubhini iqala kobani ama plies okay pholoba isigubhu sokuqala pholoba siqala ku 10,500 10,500 siyaqala pholoba sinyukeke kuye ngokunyuka pholoba umuntu seyothi mase sihlele phansi mase ngimnabela pholoba and then masisenza lesi sigubhu ngenxa ukuthi ipholoba zonke igubhu zethu angithi uyakhumbula ngithe akuzona inyoka ngicela uqeke ngiphinde futhi isigubhu zethu akuzona inyoka akubona otikoloshe akuwona umkhovu akuwona umantindane thina sivusa umuntu ongasekho owahamba emhlabeni owayisondelene nenhliziyo yakho sivuse yena aphenduka abidlozi simfake esigubhini akwazi ukudonsela akwazi ukwenzela lento ekufanele ayenze kuzona kodwa akuyothi lesigubhu masikunika sona pholoba masesihlele ekamerweni lakho masesihlele odrop so uthi uyavuka sokhona inyoka ezolala nomfazi wakhe ilale nezingane zakho yenze yonke into asinabungozi pholoba isigubhu sala kwaMhlongo asinabungozi asinankinga akufi umuntu pholoba nje ubona nalekhaya kuyaphithiza kuyayaluza kodwa ukube lezi igobhi nomgozi kakhulu angabe uyafica kuthiwa nginankosikazi ngabe uyafica kuthiwa khongisha ingane ngoba isigubhu sesenze njani pholoba sesidla ingane sayiqeda ingane ekhaya kodwa kuyaphithiza lekhaya kuyaluya yonke into igubhu zethu ziclean pholoba siqala nje ku 10,500 siye ngokunyuka pholoba sekuyoya ngokuthi umuntu isigaba sakhe asifunayo isona siphi ke pholoba mase simlekelela ngaleyo ndlela afuna ukulekeleleka ngayo pholoba injalo nje lento ono 10,000 kuphela uye wenze njani mase fike siyambuka pholoba siqale simhogela ukuthi ngabe uno 10,000 na noma uno 10,500 kuphela unqena ukukhokha pholoba ngenxa ukuthi siyakwazi ukumbhema phela pholoba umuntu simhogela ukuthi kahle kahle imali unayo noma kanayo na sesophethe ningizima Africa ke sikhulume ngalomkhuba wala ekhaya kunento ekuthiwa lapha ekhaya umkhuba mina ngibiza kanjalo ngoba banendlela yakho kodwa uthi yena mase ufikile uyakutshena igama layo la ngempela kodwa ungathi usuka nje ekhaya uthi ngizofuna lo mkhubo ogilima
kunebhodlela la ekhaya. Yes. Hayi ndoda khuluma ngaleli bhodlela ngeke. Hey, uke wachoma lapho usimelane wachomisisa wathi hayi mana yabona mase ngithintela amapolo ngidlula kuvaliwe. Akunathenda mina ngizosapha ngaphansi komuntu. Libe yelami, lizwe ngami bese ngiqasha abantu ke emva kwami. Tshena abantu ngaleli bhodlela. Pholoba nali ibhodlela. Yiwumkhuba. Babukeli nali ibhodlela. Pholoba bengithi ngikuvezele ngoba babukeli vele sebeyalazi lebhodlela. Kodwa ngicela ukwenzela umusa namhlanje ngenzele nalo oqalayo kusibuka Pholoba ukuthi alazi lebhodlela. Uthi kulula dokotela nje. Leli bhodlela Pholoba awuvamisile ukulithola esikhwameni sabantu abahluphekayo. Ibhodlela olithele esikhwameni sabantu abayizigwili. Umuntu enale bhodlela Pholoba kwenzeki ephaketheni asale no 10 rand yabona wonke umuntu enale bhodlela uthola iphakethe imali yakhe mhlawumbe 4000 iPholoba ngenxa ukuthi ibhodlela elenza imanga leli Pholoba umuntu onale bhodlela kalambi Pholoba okay amadoda ke Pholoba ngicela ukutshela ihlazo avesaba nemali Pholoba amadoda abantu abangihlupha ngalabadoda labantu besifazane baxakile abantu besifazane ngiqonda ukuthi nawe nonkosikazi onemoto le enhle angahlupheka agcine wena uhlupheka ucela kuyona imali makuphela inyanga akugijima esikhwameni sankosikazi wakho yabona ukuyobheka ukuthi alikho le bhodlela Pholoba ngiqondile ukuhlukanisa umuzi kodwa ufuna ngihlukanisa umuzi manje yabona ngenxa ukuthi wonke umuntu onemali akuboleka kona imali bomqaphela Pholoba usuke litholile le bhodlela omashonisa Pholoba yabona ngenxa ukuthi ngisho uhola 10000 iPholoba la kuyenzeka kuba ngathi uhola 20000 ngezinto ozenzayo Pholoba yabona ngoba siyayidinga into ezosilekelela empilweni ngisho ngabonza security wenza umsebenzi onganakekile kodwa uma uthola le bhodlela ubonakala ngombala Pholoba ngenxa ukuthi lumavula kuvaliwe lo yakhona Pholoba lifike livule kwinto eyenzeka yoko Pholoba sifike sifake ebhodweni ngaleli bhodlela siqale sikugeze mase sifake ebhodweni sikupheke kancane mase sifaka izinhlanga Pholoba mase singinika leli bhodlela mase singinele bhodlela soluqamba igama Pholoba ngenxa ukuthi awafana amagama Pholoba funa mase ulikhulumisa le bhodlela kuba ukuthi ulikhulumisa ngegama elizokwaziwa uwena nebhodlela elizolazi Pholoba wona umkhubo ogibilimanga Pholoba abantu bajabule bafa Pholoba ngale bhodlela hayi mina ngiyaluzwa lolu daba yazi kuba nanemhlobiso kweminye imizi kodwa kakhulu nakhona emotweni ubona ukulenga izinto kodwa kohole kuhlala nansi into hlala nansi into udide utawule umuntu lo isha imali akakwazi ukuthuma umfowabo uthe awungikhiphe lapho 200 lo letho hleli lapho comfortable udletha la isikhwama akakwazi Pholoba ngoba phela nanga umuntu ukhona nje phakathi Pholoba akakwazi ukuthumela nanga umuntu ukhona kodwa ngigarantayo Pholoba ulambi anjani amaxabiso hayi ke Pholoba lapho akubizi Pholoba kwaMhlongo mhlambe siyobiza Pholoba mase wena ubusosofaka lo mkhubo wokubiza wena Pholoba ubusosofaka umkhubo wokubiza thina sibizi Pholoba uyabona nje le bhodlela lu 4500 Pholoba only 4500 noma ungangeza lo kwaMhlongo Pholoba usinike igama lakho nesibongo mase siyalihlanganisa sina senze yonke into sifake sitape senze yonke into sifake phakathi sikuthumelele lona Pholoba liyakwazi ukufika lo khona sifaka yonke into Pholoba ngikutshela ukuthi ngoba khona umuntu osemkhumbini Pholoba ngimani khona umuntu oshayela amabhano ongalitholi ithuba Pholoba but uyayidinga lento so sike simfakele nje umuntu uplastic isirole kahle kubhala ukuthi la wogeza lawo inhlanga thola umuntu omthembile wesilisa ongakade ngajombanga isilili mase yagcaba lezi inhlanga ezimbili mase kuyalunga Pholoba kodwa siyakwazi ukuliposa mawufike lekhaya futhi siyakwazi ukunika lekhaya ngiqonda ukuthi Pholoba zonke izinto siyazivumela kuya ngokuthi wena ulifuna likephi mawufuna lekhaya uyenza futhi lekhaya Pholoba mawukuthi ufuna uhamba nalo noma siposele lona siyakunika Pholoba sina inkinga udaba besikhuluma ngalo belithinta izizwe namabutho asifuna ukungena sigxile kakhulu ngoba sithi umbele mawugwansile unese libanzi uyakwazi ukubona kanti futhi ke ubhlungu buziwa unyawo yebo uma nje kuthiwa ucishiza umuntu njengamanje ngesicathulo ubhlungu buziwa unyawo wena uyazi inkinga yakho wena ulazi usizi lakho wena izifiso zakho wena wazi ukuthi ufuna ukusizakala ngani dokotela awakho ukuphetha bese usiphi inombolo Pholoba ke ngithi nje ngiyamncamela umuntu ofaye zama Pholoba igama lami lisho njalo Pholoba ngiyamncamela umuntu odlule emhlabeni ezama ayikho into ethiwa ukhondolo babukele ayikho lento ethiwa ngoba ubaba wafe ngenamfuyo wafe ngasebenzi wafe ngenamuze engaganiwe into enjalo thina siyakwazi ukugqekeza ukhondolo Pholoba ukuthi lokuhlupheko nakho ungazufe kukhona
ngifuna ukutshela ube nenhlanhla ukuthi ubuke nathi siyaviva TV ngoba kuba ubonga bonke uyazi yonke le nto ngiqonda ukuthatha nazi ke number phambi kwakho ziphambi kwakho lapha escreenini ungayifonela nje nawe yabona ngale kokuthi mhlambe ke ufuna ukusitshela ukuthi usitshela ngani kusuka phi kuyapi ungafona nje mase siyakubhekela ukuthi inkinga yakho yini ngale kokuthi uzusitshele wena ithini kufanele siqale sikhokele eqale sikubheme ukuthi wempumalanga wegoli sokutshela nje inkinga yakho yini nale bhodlela makufanele uthole sikutshele futhi uthi cha uyalidinga wena le bhodlela number 2 pholo bale bhodlela linamngozi ngiyazi abantu sebedlala abantu bebanika izilwane bebalethisa impundulu bebalethisa imicula bebalethisa ipoki yonke le nto umantindane ephatha kuona umantindane lo thina sivusa umuntu ongasekho sisebenze ngayo sipholobo isidalwa uyena ke lesimfaka la kubhodlela ngeke liqede le bhodlela izingane zakho ngeke liqede intoni kuphela liyakusiza na kwi protection ukuthi kubalekile ukuthi umfana abe umfana indoda ibe indoda ngamanye amazwi mase uthole le bhodlela uyaphuma kube nomfana ube indoda nomuntu ofuna ukukhuluma nawe akamesane nje akuphaphele noma kanjalo uyaqaphela ukuthi lo muntu engiyakuyena indoda le ngiyakuyena iya kuphela ngicela ukunike inamba ethi number ethi 078 078 11 11 710 710 63 63 078 078 11 710 63 63 naye sibili pholoba ithi 083 083 406 406 8658 8658 083 083 406 406 8658 ileyo ke pholoba sitholakala lapha umuntu akasukume manje osekhaya ngoba sowuzwile into engakuphilisa ungabusahlala phansi sukuma ugijimele kuthina sikuncede Siyaviva TV1 channel yakho qhubeka ke uyibukele ulindele amanye ama video alandelayo lami igama ngoMC Pholobasi bengihamba noDokotela uMhlongo bye bye Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Pholobasi Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Pholobasi Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Pholobasi andile umejalo qhawelethu andile mdaka ngobo umejalo qhawelethu andile wemdaka ngobo umejalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuya